Fighting friends sungtini nalana sini jara tirfrawo GNM tai ANM ni training bagi jara apply khajak tai apply khaimani pore interview rujak normni common merit list release khajaka friends GNM female tai male ar pore ANM female ni bagi o jaga merit list nakorka normal merit list ang video description nai friends tabung norok norongni oro mung father name norongni oro ID number ar pore norongni date of birth ar pore norongni merit number category SC ST he inke jara o merit mung phainai rok norok counseling ma thanai counseling go thangmani pore se norok select nai select thangke norok koi tarik go select mani pore koi tarik go norok counseling boja counseling tai document tam nangnai ar pore counseling go select mani pore norok bufru admission ba norongni verification ma khairani abongkha nongnang details to details sanai norok video ba sanai tongli friends jara merit mung phainai rok norok GNM female tai GNM male norok ke 20 tarik go counseling nai o 20 tarik october jini 18 tarik buri rok ngangke 11 ta ni simi sengnai 3 ta jora ar pore sela rok ngai 3 ta ni simi sengnai amte ke rejak o jago ar pore jara ANM ni merit list mung phainai rok norok ke 21 tarik october o october ni 21 tarik go 11 ta ni simi solnai norok ni counseling go norok no select khainai sabo tikine tikia inke friends norok boja counseling ma khainai inke norok agurtola no Carl Lane Steiner Auditorium Hnitongo Amongkha Gov Agurtola Gov Medical College GBP Hospital lo kaisa auditorium tongo auditorium Carl Lane Steiner Auditorium hone o jago norok counseling ma thanai counseling thana bagoi norok tam kagos ma talangnai ar pore sini tam ma khainai abor matra sanai pura full sanai norok naitongni details to details friends jara GNM select hangke norok training ma khainai norok agurtola GNM selabo boribo ar pore bori rok hangke nursing training institute AGMC GBPS IGM complex o jago 50 jona bori rok jotono o jago ma khainai chelara hangke Dr. Brown nursing school IGM hospital complex o jago ma khainai chelara hangke training ar pore jara ANM course ni bagai dunai rok norok hangke o jaga training ma khainai oro saite institute tongo kaisa hangke Gumti district go ANM training institute Udipuro ar pore ANM training institute Santir Bazar South Tripura ar pore ANM training institute CMO West Palace compound Agurtola o kaisa ANM training institute Kailasohor Unakoti o jaga bojaga o busuk training ma khainai seat bagja tongo jaga hingke jara merit mung tongnai rok norok ni document verification khaijangnai jini counseling board counseling committee ni bisingtei hingke norok no allotment renai seat hingkai friends norok counseling go document matlangnai norok ni registration ID proof with payment receipt norok ni jefru registration khaimani registration norok tam ID rekha Aadhaar card ar abhai tai norok registration khaimani je form ba acknowledgement haike payment receipt am matlangnai 12 ni mark sheet madhyamik admit PRTC ST certificate omo je sikhono nangnai jara disability person apply khainai rok kata borong abu nangnai ex serviceman am hai rok ni hingkai je tongnai rok jara counseling go jara select nai rok nomination letter norok joma marnai sini director of medical education Gov of Tripura second floor Dr. PB Das Memorial Building Bidut Kotta Sumuni Agurtola o jago norok marnai GNM tai GNM male female bagai hingke norok 25 tarik go 12 ta o marnai ar pore bori rok ANM ni hingke 26 tarik go norok ni nomination letter joma marnai jara selected norok je counseling go friends jara apply khajarok norok ni merit list phaikia interview paimani pore norok tabo counseling go thangli counseling go hanani sikang norok ni je list ro kono problem rok bung rok hangke norok correction khaina ni hangke norok 19 tarik ni simi 19 tarik ni bisingo norok correction khlaimanio hingkai asungno friends keisi jotono hai hamba